Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kabul. Ka machine ka balas snaker pang ka bakham scam, kham step, kham klan, bat baduna bam umpnyang. Phone hagini ki number khandai hinyo saw not lai san lani khandai hinriu iwei san prasau hinyo san hinyo. Ubah pencingan NCA belum kurtang jaga seng Kongres nama khar pentor umkra constituency habakaran haga jinga langilap election haga khat santrik rempang ala tar pausan haga shnong mokhar uloang bala daki pat bagi kuah bentel kam haga jing lemon jaga sarkar ki benjit minta ke kinti jaga seng Kongres haga khasi hut atan ma district council Shwagani, wapencingan uloang buat laga sarkar jilla kashnaya kaan the Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kandai spa nyopaway kahaban penan kamhi dekat state jangka district council dak besut ya ke part 2 jangka paragraf 20 jangka 6 schedule kepemut baya ke Meghalaya Transfer of Land Regulation Act laon penteri kam ta ki schedule area kat bakani kaan kam menteri kam satya haga jaga ke bahap hapok European ward isi kapam yadai ke sarkar kimna banian Jet ya Kongres Parti Haji Am Jongi ngin saya baik la banian yang la banian ya kiwai jangan mut ban garanti ya la dia te bakas tim jongi ngin ban garanti tapi kuat sisa ban checkmate ya ka sarkar ya ka jinglemon jet ya ka Kongres sampai ngin saya baik kiwai te la banian ya tang batang syu ikut hagi an dia ngatharai la sukut namar ka jing khanjongi tam syong hasketariat jing khanjongi tam syong hangno jing khanjongi ka syong haka ikyar ka bor juga district council ka badon haka khanit bahnreu juga siksidal kata ka di jing khanjongi ban jing khanjongi ban pensisa kamdei hasketariat kamdei high court pensisa supreme court Nyapan sisa, ya kamar basno. Nyapan sisa, ya kaji tubuh, jong ka high court, ban pentrator, ya kaji ingkat syari juga district council. Sakai ingin pensisa ki porlo. Tak ada orang pikwa, tapi mesti hab jemut ya ka sarkar NPP ke bayang teh. Jet ya ka parti, jet ya ki rangba. Ibalah ham experience. Kenang ba penyoi ya ka bohor juga di council syushu. Ni don sipol dijik angot dan pendap. Kang bakam long gas basuk yang akum UMDC jongpi. Hai pori paling kuat. Ngadang ong ba imat kumba erang na kebentakirang ba asnam. Hak erang mentana kebentakalawi di pun sambah. Daga ba pendenkam ya ka district council. Ka future jom sambang. Balai nggak om ta. Kalau dari ke por ya ke district council. Umpangi tiap babaro ka area Meghalaya. Kendai persen di area juga district. Kendai persen di juga district council. Ngin pendenkam ya ke bor ka ikhtiar jongi. Nak benda ka jing bahajongi. Mentam di isu kino ki farm, ki institutions, ki companies, ki bawan hapo upur usam juga district council naikkan shopin ai khajna karno jika district council dewan kelis waneng tong iki karno pihak naikam ya di pun sama jengnya hak kerdokam daki nomring besar isu tunat ba ka kompleks hausna arjasan ya draft ya ka Amendment juga sikshidel. Lathap yang ini hagawai ke kendon kata kebaong. Ban pengat yang ini haga artikel aspak prapo. Kata ke artikel kadika artikel ban IPSA naga Finance Commission. Barada ngirung haga artikel aspak prapo. Jungka Finance Commission ngathanai maksimum fund ini ada di sini. Badda kan ika fund ngathanai. Nya ban pen imbiang. Ban penek biang. Ban pentiu, ban penhe, ban pensan, ya kari tidu surjumi. Kamper hakar wai gasya, kamper hakar syak kamasti, kamper hakar tin katli. Dijaga sanam jom biru krau jom hari gasi. Ladi kan pendem puram, ladi kan develop ya kia.
Mano kentiap bakapor kan poi bangindon ya ka lariti tourism apa Meghalaya ka joni. Micro lariti tourism apa Meghalaya. Traditional tourism nang ba bara gende usya ka joni ya ban develop na ka benta ka tourism traditional ka joni ka ban aikam ajami pun samla ka bagi itu. Kron anhan ila kron artikel than nga ko ban kron artikel than ba tabda di than ba kron than dia artikel. Kiong hana baka ka district council hana ka siksidal kadi ka maklab padiada ya kini wasiap. Namar baka rem haka wei ka kes jongka United Khasi jadi district council versus Sitiman Sawian. Hausnya ka kendai spa nyobuai dengan bakla. State government ka sna ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kakadai spa nyobuai. Semua kumba kadai ka property juga state. Tendai da pulih hapo. Plan kira penentang dia ka state juga district council. Wat haka Meghalaya Transfer of Land Regulation. Kiang kumno. Kami kaan country ka tang haka part 2 jong ka paragraph arbaw jong ka siksidin kamu kembali kaya lantas faak lapan menteri kamtang han siksidin area kabahag European Board hajal board hapulis bija kama bantri kam balai kama bantri kam kadaw nomor bakam day ka tribal area. Dongdok ke tribal area haka paragraf arbaw. Ladakam na ketin tribal area. Kamu mo riulum kasi ngatharay lakala jagapat ba. Maka artikel haksaw ko ang hima ban deny ya ka right jong baro kinomilya. Kende ka jingdon yung kasik sidil. Kaya daya ka kendew ka siap. Warga sorgar Meghalaya kan nomla badisna ya ka Meghalaya lantas fag lada kan dong ka siksidil jongka district council ka jong ka Meghalaya ka penungkam ya ka paragraf arpo jongka siksidil badisna ya ka lantas fag ipapat na takenau na ka mengerti ka district council haduk menta kadang han kasudan kam ya ki breu ki banang dan penungkam ya ki sti badan hapo ka paragraf berber. Atrai jengkel ada gasti ada bendeu ba pas training bahang atrai ban pin ya dasti kamde gusto. Ndre apa pinang igan kirang ba ngila bukan kam. Tadi ka kamram jongi ban pendan kam hok ya kisik sidul na kebenta bariada ya dari kesi ba itu ni. Oh, idongkan syakmat kila ong ba. Kasorkal kawan ra ya ka investment Meghalaya agency ban menteri kam ha Meghalaya tambang asu ongi diperlok kepada naga sorkar tang kadekoi kat badan don district council kat badan don hima kat badan don kisnong kat badan don kirai kam dei ke besuk ya pi ban menteri kam ya kanu kalan regulation di jampi nama bakat district council hadu menta kata misal negara kepada kebalai bakat diga subject jong ka district council la pi ban sina anyang tei hila ban pendirikan tan batang situng ko Supreme Court la sasti dan kami kinong mi kemat ki ban yada yangi mdei tang hamot han mdei tang hapo office hendrei yada yaka hadu Supreme Court yang baro hana setting yo wan kas isi kabam yadei ka sorkar kimak banian Jet ya Kongres Parti Haji Am Jongi ngin saya pej la banian ngam la banian ya kiwai te ngamut ban garanti ya la dia te bakas tim jongi ngin ban garanti tapi kuat sisa ban checkmate ya ka sorkar ya ka jinglemon jet ya ka Kongres sampai ngin saya pej